Thlir tu te in zavain chibai vek ule tunchum chu milar chanchin ngai thlave thungang o a chanchin le atlak chhiat chhodan kan soiber tur Sean Kingston hi alar na chuai to ma se shelo kan tamwak lo mai thei a hla hit tak beautiful girls po in play ala hlo renga tun ma chuan Sean Kingston hi ram sang sanga po alar thei hle a Mizoram te poron zai ve manani kha Justin Bieber nen po in kom na sa chinin hla po an thun dun nge aron lar chhozela sang taka in vor chhozel turar ngai ani lain buaina neu a omta a sumlama buaina na men lo tokin atopa pheichuan zela da ngai hel khopin alo khosatani milar nun lo tem ve man lo khosamilian ve man ma se poisa nei lova zela topta American singer lar Sean Kingston hi kumsa kha zakwa somkwa February ni thuma Miami a pianga tuna hian kumsom thum paroka upa ani ve toni Mase kumruk leka upa ani ilain Jamaica ramlama achung ten an pem puya chota chuan Australian tani Sean Kingston hi zai thiam lar anga shadlar ni ma se rapper ni tumru ve chin tak mai ani a entertainment khovel po hi lu alo tum ma ve hle a reply video te po a post ve china atopa chuan YouTube lama a video pakhat lo mu fu tu record label pakhat Beluga Heights record noya a inziak lut ve theita ni kumsang ni pasaria khovel deng chuakla ama po milara ron siam tu beautiful girls ngei mai kha aron ti chuaka chart topper te ni in chart vela a thleng sang theile a album te po tlang zer ngalin a hlo tling hle ti chuan kumsang ni pako a album dang atlang zer le a Justin Bieber nen po hla thun dunin ini mini ti kha ni a me chho pe chuanin in sha de vek karing hei po hi alar theile kumsang ni som pathuma album pathum na tur back to life ati chuak le a ma se en char ta ma alang to lo a hit fak to lo bok chota chang chuan a hlati chwa te reng chu flop chhota ani ber maya milar thar aron om chho ve zel pok nen Sean Kingston chu alang sar lo tel tela a hlati chwa te po in ngai event an lo vak ngai lo ama ero chu record label adin ve a Time is Money Entertainment ti ani a fans te chuanin a record label lama a in sorbing ta devanga chu wangin hlothara boy pui to lo lo niang anti lain buaina dang dai alo neya a fans ten are rei anti riawa ani la chu poisa mangin mi alo bum chin lak chu lo ni in ruk lam dai lo boy pui ani anu nen in thurwalin mi poisa an lo e sak cheu thin alo ni a poisa pedu house ravin product chatak tak te an lo lak sak thin ani kumsang ni somni pali February thla changkhan Sean Kingston chu anu ne na an thil ti ruk te nom takte awangin antal boy chhoru ve tak taka khin an ni a ti chuan kumsang ni somni pali me ni somni pathum khan Southwest Range a in lo ala chu police ten an dap chawa anu po man ani ngal nge ruk thila wangin le seller chho an bum kwal chena wangin chui an ni a an chena in dap sakan ni anu an mana changa darka rei vak lo nuwa Sean Kingston po concert te naw anei zo chuman ani ve ngala Florida a Broward County jail lama thon ngal wangwang ani bokani ma se kar khat nuwa dollar noi khat choin be la chhuwa tir ani ma se kumsang ni somni pali July ni som pakwa a Sean Kingston le anu te thil ti te nom tak te chu fiana chatak tak te nen Highland sakani ta a documents lem mangin lir thei to tak te thil hlu tak le thil dang te an lo lei china Sean Kingston le anu ten documents lem le mi an bum manga an thil nei zong hlut zong chu US dollar million man la lo ni a aman engma an lo pelo bokadi mi sang an lo bum kwala wangin an chung po a rit le zwala kumsom ni chung lung in tan theina khop ani Sean Kingston le anu hian thil man to tak an lo runwal man to a sanaman tau chi te LED TV inches zani som thum pani lai le Cadillac Escalade bulletproof te po atel boka furniture chi sang atel bok chung zong chu milar ani na mangchang kaya anei thei ani a milar alo ni ve to awangin a celebrity status chu mangchang kain mi bum tur azong kwal china product changkang le to tak zwar tu te chu dor tur anga insoin ti chuan product te chu ala china ni aman pek kak ahun vele receipt lem athon chin chutiang chuan sellers engemaw zat chu alo bum kwal to soito angin anu nen anin thurwala sai chen khatar lan dan phei chuan alar vak to lo hnuwa
milar anga akho sak chhun zom zel the nana anu ngai twa chwa thil angte en antar lang hialani anu bulchan angin antar lang ani Sean Kingston chuan prosecutor se hna mi an bum dan a soya seller se chu a ina lenglu turin a som china an rin tok theidan tur berin jang khai takin alo om china until zor lai hlu tak tak man to tak tak te chu a lei sak nuwa a social media lama a post lar zui sak tur thu ti a shil china milar dang te po in an dor sak ve nge theina turin milar dang te po an product te chu alo lei tir ve chin tur thu a shil china sellers ho chuan in an deal chu an lo pom mai chin ti chuan aman pe masalavin product chu anin hlan ta a pe khun chung a top don hnaya receipt lem atak ang thei tur bera siam chop chu an thon ta ni seller chen kha chu poisa tlema zong pek tak tak te chu an nei ve thawa ma se product man to tak tak ang chi te hi chu an pe ngai lo top alo ni anu chu receipt lem siam lama in charge a alo da ni oma trial nei lai evidence sam tak zinga pakhat anon chop chwa chuan Sean Kingston le anu te in biak na text message ani a Sean Kingston chuan anu chu fake receipt siam tura ati na chiar tur te po a om nualani Sean Kingston chu Varvar Entertainment lamin alaka thuboyan the luta chuta changa talboy chhota chu ani hmel bokani a product leite aman engma a pelova receipt lem a mang ti an reporta alaka ruk le inbum na thuboyan the lut Varvar Entertainment lam chuan Sean Kingston an dot manga thu atiam chungchang te po an soi chuak nge a Justin Bieber ming po lo mang changkai viau chin ni turani product lei chungchang vela anin biak lai po in Justin Bieber ming voi tam tak alam rian ti a Justin Bieber nen project lian thamboi pui dun mek angina in soi chin bok an ti a ma se a hnuwa dot vek alo ni ti an she chuak le si Justin Bieber nen chuan kumsang ni soma an la hit ini mini an ti chua hnuwa an lawin bezui lutuk to lo mai alo ni lova eng project ma an lo ti zui dun to lo shim zo ka lo ni chung zong zong te chu Verver Entertainment te chuan an han she chuak le a tin chu mai chu alo ni lova Sean Kingston chuan an product te vorlar turin Justin Bieber chu abyak sak thei tur thule promotion video ti sak turin Justin Bieber chu amin sak thei tur thu ti alo shil luang bokani ome ma se chu tiang thil engma alo ti zui tak tak lo mai ni lovin Justin Bieber nen chon an lo in kom to lo shima an lo in beto lo shima ni ti anan she chuak le bokani Justin Bieber lar zwa lai ti kha ani boka Sean Kingston chuan JB hming chu alo mang changkai chin hle ti achianga anin kom to top si lova JB an a company tan promotional video ti sak thei turang te in alo soi chin ni turani Sean Kingston le anu chu pu ani na zong zonga thiam lo chantir vek an ni a fianna aom chabok anu zok Jenny Starner chu kumnga chung lung intang turati ani to a Julani somni pathum kumsangni somni panga khan achung thu rel fel ani to ni Sean Kingston po kumthum le tharuk chung lung intang turati ani a kumsangni somni panga August ni som panga khan achung thu rel fel ani Mizorama aron zai kha kumsangni somni pathum December tha vel khani a kumsangni somni pali February achangin atal buai chhauchan tia soi kha ani boka chotiang ani chuanin Mizoram aizola aron zai achanga thakhat vel zen zone aliam nuwa khanin alo tal buai chhauta ani melani aizola aron zai lai vel te po khan arukin alo buai fe to mai theizo kani Sean Kingston chuan athil ti te apom veka athil ti swal achangina in zir chuak ti thu te po asoi boka attorney chuanin amwal phauzui lutuk lodan turin aron soi fia ve a Sean Kingston hi zan khat thil thua milar ronlar chuak thut ani a dinhmun sanga om thut ani a reilo te chungin anuna ronin thak danglam thut chu wangin in adjust har ati a nun har se tak ri thei taka changa ron selian ani bok nen atun manun kha ala thla fel lok theibik lovani e tin attorney chon aron soi fel sakani Sean Kingston chuanin hetia atal bai chho nuwa hianin tunma a chante milar ve tak tak te ho po in a chanchin anon ngai event e lova ama puyan man tum e lova tin ama po in bia ka tum po in tu manan lo chang du lova ni ti zong te khan swe ni oma hei hi chen khat khan anon posa hei thu dikani em ti chu sha ni ho lo ma se mi chen khat chuan comments lama an chan lo khop maya ruk rui ni a mi ibum china engwangin nge anon chan puyang che engwangin nge equal te message ti anon chanang che engwangin nge anon puidu te lulang che an ti hlomani Sean Kingston chu an e lo viau to hlomani
ole engpo chu ni se tun chumatan chon khati zong kha American singer larve thei tak mai Sean Kingston tlak chhia chhodan te tuna adin mun te karon soi thei le sha thei chin chu ni a thler tu te ka thu soi lai te ngai thak nuam lo te lo omani chuan mi lo shi thiam don ya ole tun chumatan chon khati zong khani se video karon post le tur mi lo ngai chan sak le cheu don ya